say yadom nyame enshiro bibia na wontutu bibia na mo ensiye obasa no ahye video no na wa invite obi na obi emfro bi say the warrior prophet Gideon ofori esiedu kwatwe ai woni pache ne ho ase awompe ofori amanfo yedura amanfo so ane yekai yanom odoma kuma enshiro bibia wutie mi na bofupani Metatron, the pillar of cloud and the pillar of fire. Okodom semenshia onya wadom onya umwa na de bia wo hwehwe no odoma mama wonsanya den enka ene me no mienu ye baba bedi nkomo ayada bia wo say ha a spiritual platform sunsum so de fie kese de yaresa oje fa hodie ene adie ena eye adwuma ye den ewo hanom so yase intine ene eye oje da na ene no yesua de afa monitoring spirits honhom bi otetaw yesua de afa monitoring spirit obi wo no mo a ene ma yesi eyeyi amano a pe na abegbogu eye monitoring spirit na eye wo sa sunsum bi tetaw and edini penya papa obi ono ma wase meshisha na adwiri mbo obeba brabona kodrum be stage bi ebedru baabi no na agye aguse gon sa na yeden etiem enche na ye baba besua de afa ho na yesua de afa diabetes mo amwo diabetes type 2 amwo insulin ni nyina no ene ye baba besua ade enti enko baabi ya frobi no obi emfrobi se warrior guda warrior yayi waba ahoma ne so yase warrior yayi waba ahoma ne so frobi no obi emfrobi Elijah mamija so yase Elijah ema yija ye ne atamfo babidi esie enti wo ma yija sort yase hana sunsum kasa sort yase yase ne ye friend say ne hwan kama osi hwan asem do kra ya besere kama president o se kama hwan
me de me mofa and fama me so the kama na wanya no chene se niema na oyi kire wo no onyi nkire oyi o kama president o se kama hwan no wofa me fama me so o kama ne kita wo no chene se niema no oyi niema kire wa onyi nkire oyi why tiatem kama president o se kama hwan no ye oni ayi akutu no oni akutu mi no mo kama no so yi niema kire mu a onyi niema no nkire mu yie wati onyi niema no nkire mu yie so tiase oni akutu ni mi no akutu woni oye video ne ma no wa edit di ato onom so kama ni ye video mi video na o edit to adwa bi ni be diwu no anya sem ketua ono kama ni nyina mo hwe ba bia mo de be fa o mo hwe ba bia mo de be fa wati mo hwe ba bia mo de mo agoro no ebe ye de ebe fa ne mo kama no mo nche ne sen won ko obi foforo so na me to onom na nya me so ai ye to onom no ye chi ye to onom no ye chi ayere se kentan so te asem no baga warrior so te asem no baga warrior so te asem ai enti no mesem de kama na keka ni nyina na mesrem ne paacho mutu mo amode send mo da mo na wati so te asem mo da na ma ye den na mada mo da na mada so te asem abusia ene yesua de afa monitoring spirit ho ye come monitoring spirit ya unim monitoring spirit ai honhom a o monitor nipa na wo say nipa ene me baba be kiro sa ade wen because ya ade bi a edi nipa nya ebo nipa hwefom ese nipa abrabo so tiase ai obi won ma na honhom bi etetew na tumi bi ye den etetew ene ye baba bisunya ehon ade enti fro bi ni obi emfro bi se warrior guda warrior yayi so tiase waba ahoma ne so so tiase warrior guda warrior yayi waba ahoma ne so tiase enti fro bi no obi nya de emfro bi so tiase fro bi na mame enyo mame Joshua sope Elijah mame ja so tiase ye mani ja bi se ne no ebe ye prince abushia ene ye baba bedin komo Joshua si opema mija ai opeba fopani metatro eja no so tiase because eja no ekasama no e mana tamfo nyina ehwehwe ase ai so tiase ejabushia ene me no mi ye baba bedin komo ye come on the train spirit ayada bia wonim se wo your prophet de me ba me ma wani da ho me bie wani me chiro sunsun mu niema ema niema ye den edane ye den ema so tiase ai warrior guda so tiase ibinu mo hwo mu dem no na yesoso no e chire sunsun mu niema ayada bia ye beka sunsun sorry ya sunsun sorry di fuo ne de o chire niema ema enipa ani eda ho no ye come on the spirit here e ye honhom bia wotetew wotetewa no hunu sa de papa eba wa kwan mu a wotetewa no hunu si bi ma papa eba wa kwan mu a wotetewa no hunu si yedie bi ba wa kwan mu a wotetewa no hunu si nhire bi ba wa kwan mu na abese no na monitoring spirit no bi wo no baba beda monitoring spirit no bi wo no baba beda ene bi wo so ma mnunkum chew obi wo no mada de papa beba na kwan mu no sada na mnunkum be che no ebi ada obeko interview bi no sada ne spirit bi ne baba beda. Yes, ye come monitoring spirit here. Enipa bibiri enti ase eye honhom bia wodi nipa nya pa ono ne de ne se obo ne matugu Castro destroyer baby jets ono ne dwuma wo ye den odi no enti onipa bia na saa honhom ne bi edi wacho obi wono mu a da obenya sika no saa da ne na nsohwe bi beto no
de obeboa sika no sada na bia ne ka bese sada na bia ne ba be yare sada na bia na ohaw bi beba ne so na wodi sika ni nyina kotua eka wa ko spiritual loan absa loan dia wogia untimi ntua nwie ne wawu prudential for loan prudential for mo mi wia nyame adom okira meba mo so obi di sika beto anu mu wiewia ta bank no obi di sika beto anu mu wiewia okina mi wie life na meba mo so yes here wa bi bank mo tete amanfo sika so okina mi wia mo wia mi sika me call landing no mo wia prudential for mi ko yi sika o mate de senesa me ba ya o si mistake nti no me wi a wochina meba mo so me nimu nyina na ayamo de me kokot yes me wo evidence wo to so odi obi kokot oni pa no evidence a won suru so tenti me nsuru edabusuya na yesu ya dia fa monitoring spirit ho monitoring spirit yes ohun bia ebo ne matugu obi wo no mo a dade papa ne ma yese epija kakra bi pe obehu ano na ne ma agise wom eniema yesi epija kakra bi pe no na obi bia aye basam eye honhom ma odi wachi na oye osade no na enti enne na me baba be kire ade a wo be ye den wo be ye a saade ni bi di wachi a so tiase ebe ko ama wo ho aye den ato so tiase monitoring spirit ya de bia edi ni panya obi wono mu ada debu ada wo be ko interview kra no saada na obi ne baba beda wonam na fi no kwa yemfa no da obi tu kwan saada na obi ne baba beda wonam da bi papa bi beba na kwa mu no saada no hunhum bi baba betena ne so eye ade a eye den edi enipa enya sot yase eye ade a edi enipa enya sot yase enti no ye ka monitoring spirit a enipa bebre enti ase enipa bebre enti ase so the ase ade a edi nipa nya obu ono mu a eniema yese eyeye kakra bi pe na bibia bebom eniema se yese epija kakra bi pe na bibia bebom obi ono ma da wo benya sika no saada na ntwabie obi di be akonom nsa ama sika ni nyina ya den ahye obi wada obenya sika no da ye betua ne ka no saada na obakofa turumutanka ama sika ni nyina aye basa mesraw enne mesraw bra na ye nkyerɛw ade na eniyama intimi nan odifo ho tesen na bibia boko de yada basa yi adom nyame ase wine odomankoma intutu wanamo ensi na o wine fasa side Eastern region fasa Martin okay and the Eastern region they see ya di mu because no ya wo chichamanti nti ye Eastern region okay oda okay into no oda they say ekwan izu a yeah timoda yeah okay Martin nti no ya me ya domo a ye be kasa why Martin iti mpacho aya no afa me number no na me so menya wo number no na yakasa why sa eniema hu o iti me pacho aya atro me anwumre yi na me pompe me respond o call no why then your number be atro oh any email because last number is 61 okay there be any email timi name which number timesro aya na why you we what the me wo number na my friend why ejabusia ye dinko Mati no problem am say wa ho tesen say wa brafo braketu odeman kuma ne basa yi adom nyame nhira no ntutu wanam o say
Yeah, na menya wo number na menim number ko a o send we ni wo so because me phone so na egu ha ba ko na me dey life ba ko ne da hai nti menim number ko a o send wo so na I think say do I hear life here. Okay, and this 020 that's right 8808 so and 808 dia na ye me number enti abusuya ene okay nti no odifo unsaka me number na yakasa why enti abusuya ene yesuya de afa monitoring spirit ho monitoring spirit ye honhom bia wodi ni banya papa wono no na de edina wona ho ne se otetew oteta na niam papa bi ba wa kwan ma no waboto agu bi ma bi ba be wa lo kwan no asesa na adwen sa na monitoring spirit etie edini banya pa ese nipa brabo ediwachi a ene wo kwa won say one thing about monitoring spirit ne say otimi jao ema niema ye yie no abese no ono no oye destroyer ba esi mini pain destroyer so yes o de ko ye yie ma wo beba sana monitoring spirit aye den etie so yes ono no na de ba ne say o ye yie ma wo pe no wa ye den wababa bese no ntobi wo no mu a obehya brabo na se fefefe ebewi ase no na dane ne ensanom appetition nom so tiase no sana monitoring spirit ye den etie so tiase ntino monitoring spirit ya de bia edi nipanya wono no wotimi jaaw ema wo ebo brabo no adru baabi wo jaaw no gba brabo no adru baabi ano aye o se kutu o ti se wonkom ni wa wonkom wagu fom sana monitoring spirit tie ena odiwachi otetew monitoring spirit odiwachi a otetew so tiase enu ntina be na be nyina na me se ema ma usunsum ne ma honye den ehia so tiase ma usunsum ne ma ehonye den ehia kama se so ma ni sunsum ne ma honhia no ai sunsum ne ma ehonhia no ai kama so ma usunsum ne ma honye den ehia so tiase ai na mi no du yefo tiase ye ti haban mu ye ti nubinam eye den ne obi di mi koja da bi mi obi ntimi fa mi koja o da bi nti kama ma o kama ne kama kama da ma o kama no en kama down why sanity entabusia ene yesuya dia fa monitoring spirit ho monitoring spirit ye ade bia edi nipanya ese nipa brabo ono ne de ne se obegyawa mo abobra na adru baabi ogyawo ma abobra na adru baabi ano abese no ebi wo fie ebi wo abusuam so tiase a form of balok nine ne odi balok abababe hwete wo niema enti uyo obi a se obi ono ma wo bobrabo na obi a obo sika no kakra so de beye bibi pe ne sika na ode beye ade no na bibia bebom nini ka bia seye se ode ko tua ka ne ka wo beye ka na enye yie ne wa sika eye monitoring spirit na eye o sa ade no obi wo aboabu sika no na wo ba yare na disika ni tua hospital base eye monitoring spirit na eye wo sa wa monitor wa hunu sa de papa bi ba wa kwam wo mono sa honhom na de omuchiri sa de papa ba wa kwam mu sa tumi no ade wo chiri ni se ade papa bi ba wa kwam mu ade wo chinsi wani baje entobi wo no mo anya ni gine ade achi obesu mo yo obi asa ade ne wo wa kwam ma me pa chaw ene twi ben phone no ati ai uyo obi a saade ne wo wakwan ma ena wonnim obi a saade ne ha na mesra wo sheman wonnim obi a won so ye ba ha ye mebo game ye ba ha ye meyin senkwa ye be kyerɛ wo niema so tiase
yɛba hanom a yɛmɛyi nsɛnkwa yɛmɛbɔ game yɛbɛkyerɛ wo nneɛma yɛbɛkyerɛ wo sunsum nneɛma enti wonim obi a saa deɛ no ɛdi ne nya mɛsrɛ wo ɛsɛ sɛ woyɛ den sorry now share video no yɛ den ɛman so te aseɛ obi bia na saa deɛ no yɛ den ɛdi n'akyi no saa deɛ no di w'akyi a ɛma wabrabɔ nwi opɛ yɛ da because w'ani gye nnɛ adeɛ akyi a wobɛsu one thing about monitoring spirit no wɔno na adeɛ a wɔkyiri yɛ anigyeɛ si w'ani agye si wakoma tɔ ɔyam ɔbɛm wasu ne ne bu afu ai ɔno no adeɛ a wɔkyiri ne sɛ obi anigye bewie ne pɛyɛ intimity me so no wɔyɛ honhom bi a wɔyɛ honhom bɔne wɔmpɛ nkankɔ wɔmpɛ w'anigye obi wɔ no mu asade ne wɔ na kwan mu obi yɛ na dwen sɛ ɔbɛboa no kraa na afi ato ɛka dan yes ɛyɛ monitoring spirit na ɛyɛ wo saade no ɔmpɛ sɛ w'anigye bɛyɛ den ɛbɛwie wo pɛyɛ nti obi bia na saade ne wɔ wa kwan mu no mɛsrɛ wo mepaakyɛw na no aduro nie ai obi bia na saade ne ɛwɔ wa kwan mu no mɛsrɛ wo na no aduro enie mepaakyɛw o pa pɛdeɛ na nidua no ɛyɛ kɔkɔɔ no o tete a pɛdeɛ nidua no ɛyɛ kɔkɔɔ no obi bia na monitoring spirit wɔ wa kwan mu no tumi bi monitor honhom bi di wo ntetentete tumi bi di wo ntetentete ɔmpɛse w'anigye bɛwie pɛyɛ mesrɛ wo sorry ne tu ne sosa ai adeɛ bia na ɛda ne ziba adeɛ bia ehunehuna a wabrabɔ mu no ayɛ da bia meka se face your fears adeɛ ma wusuro wabrabɔ mu no face saadeɛ no wo face saadeɛ de no ano no enti mesrɛ wo obi bia na monitoring spirit me pa cho we no ɛyɛ 1 week non stop ɛmɛyɛ sɛ midware ne baako adeɛ kyɛ hwɛ sɛ wotutu mi bi ase a ana wotu honhom bi ase a ɛyɛ ni brɛ so yes ɛyɛ ni brɛ so mo a mo ya kwankyerɛ baako obi o ya kwankyerɛ baako obi bu atopa baako obe turumu tanka obi ya kwankyerɛ nnɛ ade kyɛ obe turumu tanka ni wajatum enya de ɛbɛyɛ adwuma ma we de papa bi no frɛ me nnɛ sɛ fuma kwankyerɛ m kyɛn sɛ kwankyerɛ no onyɛɛ afi ogina phone so din dan kyɛn sɛ kwankyerɛ no onyɛɛ ogina phone so din dada ne da hɔ so yasin te so ye dada no ti mesrɛ obi bia na monitoring spirit how no mesrɛ na no aduro nie monitoring spirit no na no aduro enie so yasin we no eye ekome na no aduro nie me pa che o ya eye 7 days non stop eye 7 days non stop eye 7 days non stop obi bia na obeye saade no eye 7 days non stop me pa che o ya me pa che o kopa pɛdeɛ ni dua no ɛyɛ kɔkɔɔ no ɛno na yɛde yɛ ni dua no ɛyɛ kɔkɔɔ no yes castor plant ni omu difference bebree wɔ hɔ yɛ omu 3 types me pa che pɛdeɛ ni dua no yɛ kɔkɔɔ no tibi pensuo ne pe bucket na me di fa konkoro pa che me joso papa ma follow watch pa me tabi na ba fast pa wadalo ma me nya on pa okay mati osoro emwa na basa yi adom nyame onto nkwanam no nye otiri pejafo na de bi a wo hwehwe bia no odom ankoma emfa ndom why entabusia yeguso yesua de me pacho we no obi bia na segba spirit hello what back to Ghana now? Yeah, I'm about back to Ghana. Okay. Me throw number on the same thing now. Yeah, who am number ne dia offer definitely ubenyame. Why? There was yeah, offer me abenyame. Why? Okay. Okay, Martin. Nyame count. Okay. Entabusia obi wa question bi bisa me pa cho mo mabason mo wa question bi bisa mo betimi aye den
ebisa obi bia wo question bi bisa no ye bie floor na to ho oh me da sepa ai mati me yesu sorry okay oh mati ai adomo na ye adwuma aya da bia meka odoma nkoma de adomo ne domo wa na de ye adwuma no ma ho kwan na honhom na timi aye den ayusu oyodifu ama ho kwan na honhom no nye den emfa wonye so the asie an na honhom no emfa wonye ya me enhyira pa na onye wakoma so ade nye den emma ejabusu ya mesira wo abalok ne wo so no me pa cho bepe bucket no apedi nkruma no me pa cho pedi ni dua ne ye kokko no wo bepe di ni dua ne ye kokko se rubber bucket kura emfa ho rubber bucket ye de yakwankyere emfa ho rubber bucket ye de yakwankyere ye de yakwankyere bucket bia ye de hia ne hwe enye bucket ne hia o ade hia ne ye ade ne ewo mu no we ne ekire power no we ne kire natural thing no enye bucket na wodi ko biare no enye the color of bucket we ne aduro no ose yankoti aduro mra ene ne ahaban enye danta ne danta ne de atuduo ye den egba no so tiase enye danta ne danta ne de atuduo eye den egba no so tiase enti no bucket bia obetimi ape no ape ensuo ubeposa ye den ewom na wape sage flowers oil me said the either sage flowers oil and now seserobia oil ne pacha o use no for 7 days ubeposa wo nsuo nim esese ahaban no energy no ewura nsuo nim ma nsuo no eye green color no esesa because no all cleanse so no o yi balok o yi setback spirit o yi monitoring spirit afi wakwam me pacho Psalms a wo be ready Psalm 109 me pacho anwumre bia wo kwakodware se wo ready Psalm 109 7 times and sanoba kodware a wakoye den wakodware wo dware wie soso a emfofa wo ho tena ho na wo ho enwo wudware sunsum adia na wudware haban a me pacho tena ho na ho because esese ewura wo pulse nim esese ewura wo pulse nim enti wo ye sunsum adia bia na mesrew aya na watena ho nom na wo ho aye den awo na ewura wo pulse nim na eniema atimi aye den atane ama sa na ye den atie intino mesro 7 days non-stop ema no be calculate da udibu nsa eni wo kwan se wo ya utwam anwumre pe na wo bedware no oyo sumienu na obenya se wo anya we ya wo be yusu wen sage flowers oil and seserobia oil epena obeye den ubetimi ayusu na odi aye den odi aye obi bia na balok edi wachi balok eteoso balok honhom atena oso no mesrew na wapesa ade no na odi aye den wodi edware na edeniema papa abrew sana ye den etie me pacho udware a ohoro wanimu pa utirim udware ma bi nka wapampam ha ena ye ho kwan eda onipa bia no obie oporta na ha ena ho kwan ye den eda ntimi pacho se wo yesunsum ade a aya ma bi enka utirim omummanim o hase no ha na ho kwan ye den eda na eniema entimi nye den enwie peye enye den emma so tiasim na eniema entimi enwie peye nye den emma ma me nyame nhyira wate na onye wakoma so ade nyina ma
Joshua Nyamisha entina busua obi bia na ba lock honhom edi wachi no mesrew anaso obi bia na setback spirit edi wachi no mesrew kope ade we bi na ye nemfa asomdue nya dai emra abusua obi wo question bi bisa asi edu sa hene ne yin kwasi bedu mada wo good evening mada so good evening apom ti saying yeah obetima to the do bia wo pe ade na sese wo otia hwese ne bia no eye red eno na ade a wo de behwe ba obetima to the do bia wo ye dan ope ba wo otia hwese ne bia no eye red eno do obetima to do bia wo ye dan ope set hospital now come. So good. Na say yeah, no, Timber say one yama. One says sex is not pleasure, sex is covenant. Sex a exchange of spirit. So tia see. And to say obi was sex bas, obi wa monitoring spirit ya. One in a quada otimi etimbe say one yama. Otimi baba say one yama, say niyama ne die e wo honom. So tia see. Inti no bi onom a obu atopani na ni agye hwe ene yeri de obagye o na etira asem no eno ne asem no inti se obi wo bi a exchange of spirit se woni obi have sex ya exchange of spirit ono no gye wo de no so de wo de no man sanity. Papa, good evening. Meet you. Yeah, it depends. So yes, say ufa woni pani se wo ye wadam for ebia woni didi bom woni shantale bom a ade adi nachi no ebi bedi wachi. So yes, say na ya na ade ne etie. Nti ofa ne so ye wadamfo enya atopa nko a ene de saade ne ba dangerous thing ne atopa chot yase because atopa ne de eno de ye no ne fenta tahwe chot yase eno no wawro ho no so awro ne ho enti eno a me se ene exchange sanity ama se wade ne ye osre. Hello papa. Yes, Good evening. good evening. Me kasa free London. Okay, me chia London phone na acho say Me pacho menya wo number. Me pese me no kasa 101. okay, me pacho ntia ya obefa me number e wo buy ho why na yakasa why Okay. okay Martin So me ko buy you na me ko. yeah no afa me number no ho why Okay. okay Martin mami nyame ka ho Yes. okay yeah Good evening. good evening Papa Cho, Ebra, me too kwa boko, na my being say, if you have a for bra, so more bar, only tamale, no, not tamale for, a bay for no. actually one Grandma went to me, and Tina, baby, I said, baby, will be a monitoring soul spirit. yeah baby bia wo bia no wa nsa honhom no mu tu kwan omo ntua lole fe omo ye janem from honhom no omo tu kwan a omo no ye nje omo lole fe so ti ase omo ye janem from enti babia wo bia na odi wachi eno nti ni se obu a woda wotutu punum ne so anadwe ne obi ni obi aba bediu so ti ase woda wotutu punum wo she pants ti bi wo ta te wan be ro pants no ahonhom no mo ye mframa enti no wato dem kura na owo access so betimi aba dem honom abe yusu so te yati onti o yusu wi a ni waja ni okisikisi wa etina obi ma yusu a ma ne ye mra na waja wasi what fucking go so te yasi enti ahonhom no bebre wo honom a wo mo no omo ko ba bia na omo no ye jane mframa sa na ya netie
Inti monitoring spirit there. Baby I will be no odiwachi. Ayesi apam wo fia. Utu kwan kwa bruchire kura na ediwachi. Apam wo fie. Efie ho ye nwale. Efie ho ye ndi. Utu kwan kwa bruchire kura ediwachi. Obu a utu kwan kwa bruchire am. Omu fie, omu ntu kwan ti paper wonye bi da. Nipa bebre tu kwan akoka. The reason why omu tu kwan akoka ye. Apam wo mu fie no ye ntu kwan. E na omu tu kwan. Enti ne akayi dafo yi e ma wonye den enya krata na wa ye den wa befie enti se apam wo fie a no eno de doesn't matter apam wo fie a no de ono no emfa ne ho so de ase emfa ne ho kura se apam wo fie no da bi apam wo fie te se yama light off wa efie bia gi sum ka bi yeso a ene ewom wom ne fie bi e gye nkane a saa na sunsum ade so ye den etie okay tabusu ya me ba cho enkansa wati de yaka no ba cho wati de okay na kwasi bedu e kasa kwasi bedu yeti o kwasi bedu ada na abosan 9:17 wadan so te asie ene ya wada ye ntoaso ye nko skinny ho skinny ye tie wanwumre yin ona ya me pa cho ye tie o okay kwasi bedu ada ne chese okrok no okrok family no ono ana ya fa nka kwati bedu ko onye okrok o nka skinny mum na da papa cho mi okrok na me dai so ya du okrok de ma no de o ti wa nai so ti ase ne chese okrok no mo mpe mo baji ya no de okrok no de e se de okrok ye ne de na so wo mpe eti onu munuro nti ompe oye den okurako de wo ye den wo ye okurako o hwe okurako ne de ye de ama wo ne de ne ye de ama wo abusuya yese so okurako fo no masate okogem kura na ebeba di ase onu mo lime ni nsuo kura na ebeba abusuya yesuya de afa diabetes ho diabetes ye yare bia e yare poning diabetes timi kun be ma uyo be ma no wo diabetes e kun be ma etimi fra wani diabetes ye yare bia e yare boni papa na e deform nipa uyo be ma ne wo diabetes etimi ma o yakwakora diabetes ye yare bia yare boni ntime srew wuni mo bi o diabetes amesrew na wata again this video why remedy ame be kire we hwade ekitame we obi eni wo be kire obi eni wa obeye den obe kire sade ena omunim so tiase jene onim si jene eye diabetes edro kese ba jene yedin ena jene esiesie nipa koma ayata di jene uye duane ama jene nkom onipa bia na uye duane no ma no uye duane amoma jene nkom unum si jene na haba na ye de incense obi bia na ebia wo bosika ho mpa ye opese wadwuma no e flourish no mesre o jene haban eye very very powerful aya wo hunu pɛ aya sika mono hwan ni hwan jene there is no difference makan o de o fresh money hwan na ko hwan sika mono there is no difference jene ekita tumi jene kita power mekane ma jene timi ya obi wo blacko makra wo nani a jene timi esa jene wo hono no ekita power esan kita authority jene wo hono no ekita power esan ekita authority enti jene die jene kita tumi esan kita power esan kita authority
enti Jane dear and me pacho mo yare diabetes no me pacho be Jane unya Jane ne twetwa gu nsuo mu ne noa ana ye hot water ne twetwa Jane ne gu ne pe cloves which is pepper ne faka ho ne noa na ennom anopa 1 cup awia 1 cup anwumre 1 cup mesrew sugar level na rise kosoro no nyina beti aba fom se wom ento bibia na wanya asikyire yare diabetes yawa ikumbe ma efra wani ema ho nton osade ma na ho popopopo oh yare wo ho no eye ya ti media yare die aya me mpese yare bebo nipa nti na brena nyina no me ba fidie iso a na ma be kyerɛkyerɛ wo niema sɛdeɛ wo so wo hɔ no mu a wobɛyɛ bi ama niema timi ayɛden atane ama nti yare die yare wo hɔ a ne timi nsa yare sa so yɛden ɛwɔ hɔ yare wo hɔ a ne timi nsa yɛ obi wa wakoma yɛ wo ya pa na panke twade unyanka twade a na eno agene ne chianka twade ni gum na ennom obi bia wakoma ye wo ya o pressure arise yakosoro mesro pressure so ye yare bia ekum nipa first class inti mesro jene ekita power jene ekita authority jene ekita power jene ekita authority papa ono bia wanya glaucoma obi wa nani oyehwene unhu ade yie mipa twetwa jenem na efafa wani na twetwa jene gu ade mu na ha ne wani hweso na ehwe jene no empampa na ebokoso no nyina eyeduro jene ekita power esign ekita authority ntabusia mipa chew obi wo question about jene na mipa chew ene no ye kire duro ene ye nche ye wo meeting nti no anya de na ye beche nti no ye 1 hour pe na ye bidi aka ye just 30 minutes nti wo question bi na wabisa ne ntem ene anya de ye che so to yase wo question bi na watimi ayeden abisa ne ntem na enema atimi ayeden adane ama ene no anya de ye be yeden ye be chekra so to yase ntabusuya jene no obi bia na wani ya wo ya obi bia wa glaucoma mesrew wadro eye jene wo diabetes wadro eye jene wo akoma yare won say jene te say nipa akoma pepepe jene e te say nipa akoma pepepe so to yase jene te say nipa akoma pepepe eye very very powerful and now so ukunu eye obi a wo pe ma pa na mesrew wo betimi di jene aye ne ho adwuma uyo ukunu yo bia opema o mameda ise esi susu aba tu ukunu yo bia by this time o mafi o medaye o hye ne mpena ho enkasa kope jene ne kope ni din unya jene a no apeni din na wo dia o paper wo pe A4 sheet paper kraye paper bia ye paper say ye patching paper say ye A4 sheet paper bia ye paper ehia no say ye paper no the red pen atune di no apahoma red ai wo mu kunu no mo pema pa no si wo magide mu no ai mesrew jene ye wade a wo beye na de akekere ne hwa nya de ani be ma be so bibiem da wo hia ba akono na wa ye de wadi ne wasane wo wi a wa akekere nti jene de ye very 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 powerful. And now your bar now the jene ye duane and tuni mura ni ngubola so hata na ehim wo your bar na wo di jene ye duane na wo tu jene hono egubola so a ukunu sika na wo tu gubola so sunsum jene gina ho masika nti jene de ye very 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 powerful so yes jene ye very 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 powerful ti mesram e mana mukunu epema no adwaman honhom ati esi wo hwua mu no amom hwua mu nsuo aye bebre no mesram we no ebetwe no jene ne betwe so yes nti jene de e very very powerful so yes and now we be man wa wonim se oye odwamani abetimi aye bi ene wa aye wo ho
your ho aduro so the you be man no ye dwamani o de be fofa wo hwo ane ho a wi a no achichere munyo emema na monye why monye emema na monye why na enti ne die ekita tumi ena assign ekita power and authority ina na kwasi die ne ya osere so ti yatie jene ekita power assign ekita authority enti ne jene die very 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 powerful aya da bia me ka se hwe odoma nkoma eniema a odoma nkoma abo atwa ye ho ahia nyina no ya de papa o na unnim ehu nim de enu nti na wonam a obre se wo nim de a maame ommere so te yase hwe niema agene etimiye obi wo diabetes oni sika kra o de ko hospital onim se gene etimi cure diabetes onim enne mabechiraw eno ntina ya na abre nyina me se warrior de me ba eye me ma obesua de me ma woti sunsum ne amase shot yasin ma woti so obi wa wakoma ye ya dindindin bitima yam gene fresh one no blend no dem aye furniture honey kakra afra na otafre ebua ni pedua ne papa ebua wo ni pedua no enti gene die ekita power a science so ekita authority enti mesrew yade we emfaso die bebiri ewo so to dey ase esan ekio adwaman Afu abi pacho o question me bisa. Papa Pacho, good evening. Good evening apom ti saying. And say ya ye hu life a che. Ye kra ye ko leave. Wanwa. Mintimma. Papa Pacho, oka diabetes once and so we try Lenny Gunsuma, Abia, Anopa. Na onwa obetimi anoma adesa na wahie gene na say yeah obetimi atwitwa any clubs no one no wabuagu adiem obenom ne kakra kopem se besa esa no wasan ye foforo na gene no obetimi adi na e wo so tubu o gene no obetimi adi uwi obetimi apade adi aye stew kura adi so ti ase obetimi di aye stew adi uwi okay ena the other one so they all say ye gene ne ho aye hata ne yenhye na ya ye ne awie ye be den na yeah wentin unni awie na wo di agu ovin mu na wa dry yeah na wa dry no why okay Martin abusunya me pacho obi wo question bi bisa bi mu a obi wo question bi bisa na obetimi abaso na wa bibisa na jine na haba no na say obetimi ahye with incense and I say yeah obetimi a dry e de afra frank incense ashe ena we obi ono mo diskato ana yera obi ono mo ye dwuma ohunu sikasem jeni ne hono sei no utimi soki wansuom edi dware ne hono no jeni ne hono sei no ne hono no wa won hyeda nyi o wo prepre na hyeda nyi si wo yi ne hono no wo de won sa twetwe ho an hono no epiepie no asesa no de agu nsuom na odi ayede wa pepe film saka ho na odi edware ebua obi wono mu a oye business ne flourish obi wono ma sikantimi ntina na nsem nche mesrew ubutimi di dware enti gene de e very very powerful obi bia na oye spiritualist no onnim de gene timiye but oba Africa ye mu gene oko Austria omo wo
enkwan bi efe ni supe oko Austria mu amachina Austria Vienna ana Graz Austria for one kwan bi nti Austria omo Austria for no pepacho enye Australia eye Austria ewo Germany echi omo won kwan bi efe ni supe omo di jene hono na eye nti Austria for omo ntu jene hono ngu omo de ne hono ne ye nkwan efe ni supe eye very nice soup so there's omo di jene hono ene ye nti jene die ekita power ene science so ekita authority sanity nti no otime hye ede ye incense otime epunu obi wono mo a te say wahu ani jene hono no ahye wo fie ho ema positive energy be fie ho negative energy bia ba lock bia ohia bia be fie onyina ebekọ sa na jene ye den etie nti jene die eso wo mfaso papa jene no eso wo mfaso pam enene yesu ade afa abrobe ho abrobe ebo nipadua ne pa obi wo no mo pese o cleanse ni system no abrobe unya carrot na unya cucumber na unya lime na o blend dia mesrew obu kidney stone cramp na eboa abrobe ya yedin we wosofu bi eniwa oba ba kire wa ageme nko a ena abrobe ne hono no eyeduru kese pa abrobe ne hono sei no eyeduru kese pa obi wo no mu a wanya yefene sen typhoid abrobe hono no typhoid eduru ni malaria eduru kese pa mo be pani anka etwade na wanoa na wonno obi wo no ma waye moso no fun waye no fun mesrew twitwa ne hono no na efa nka etwade ka ho ne noa ebo nipadua ne papa aya de bia meka wo yesa remedy we ya hospital unko hospital bi eni obeju sikadi so there's here yes if nature didn't give it you don't take it say nature wamfa ma wa emfa so there's here nature wamfa ma wa emfa abrobe ekite tumi abrobe ekita power so obi pese ochichirew na wan say edifo no bebre ho no akọ no ho mo chichirew obi obechichirew asem bi obeka bi ebe yo de don de abrobe na eye yes abrobe na ti se nipa dwen pepepe obi ho no pese oto ndarega that na efe ne ndarega obi opese oto ndarega opese ojimiu ochichirew obi ho no mo a opese obi dono obi dono obi won ma hu oba bi ne ho ye fe wasode nim opese oba na dono odono odoyewu mesra abrobe na omode ye na me mpese me kire wa ha ene me kire a wo me kire kura no wo mu di ma no me kire dia wo mu di bedi wo maku enti no we no me kire abrobe no yomo de chichiri nipa manipa don wetima ko wale obi a maame se obu be ma bi e ma atu agu ne so a no se efridi kwate papa ben so dia si efridi kwate wo asiama agrada ya ni afiu tiatie onipa bia wo ne nkaye o onipa bia ewo ne nkaye so tiasie asiama kwate wo ni nyina na ya na fan free abrobe no mo de ye abrobe die kitatumi no ntino dua abrobe montem enti wo ye pineapple farmer se wo twen abrobe no montem sanity enti abrobe die ade a se ye de ye no ena we no o pese wo toyare ma obi a ye de abrobe ti no nkase no obi ono mu a pese obi abeka o pese wo toyare ma no said ye me beto yare ma mamfuyi unya abrobe ti no abrobe ni ti nkase no aya mamfu nim sunsum mu ne ma o
so the asie obi omanfo bebre ho no mo a omunim sunsum niam aduabona na omunim the asie se wo to yare ama obi a eya brobeti ene adane so pese o to yare ani woni egu ni moja mu a so pese yale ne etoto ne ho de ya wo de apotro ena abrobe eti eni etuduo etuduo yo ani te so wutu nipa na duro sa nto de etuduo ba yedan ebe ka ho enu nti ne bofo pani esia na waso etuduo wo kire wo se wo de eduro ebe n'animu a wono no ye duro wura sa enu nti ne owemfo metatron no ogina etuduo mu no wo de etuduo wo de eduro ba n'animu a obe kire wo se wono no ye duro wura so ti ase eduro nyina no ni wura no so yes obe chiro say oyedru nyina ewura sa na yeden etie enti no abrobe no ni ti no e de toyale bi wono mu a wo de toyale ma na obi won na da ko da kete so no ho wo da kete so no ho wo tetse won na enti abrobe no eti no eye kukuo apotro chameleon so ti ya no apa enwo kokko eni e ko bre ko ne bosom ko bre ko no obe pe enwo kakra no apa abijan blue no intino obi di toyare ma wa enya de a wo be yede wo be da ama wani yakum because wo da na wo wo na wo na wo sa enti abrobe de e wo honom no ekita tumi esan kita power we egudwem enipa enim ye bibutugu enipa enim de ni use sa na yeden etie anakwesi rush no see you for ulcer patient me pacho obi bia wo ulcer yare no me pacho nefa wo yare bra ene ye nche yare bia ehihye wo ho se ye gono se ye syphilis se ye AIDS se ye dien se we fru ne so se wo hwa na ye bebre so yes nefa bra me kire wo nuro ade bia na wo du beba no me kire wo nuro ene de mebie line atum so yes me kire wo nuro mo amosre no mo fa mo yare emra ene yare bia ha no de ba me kire wo nuro ye bepon so yes ntino do yare ba se wo kwoti na ye kete no pese ye kese me kire wo duro enne mese wo de esi wo hwa ye bebre emu nsuo na ye meche waduro ama na twetwe enti mesrew enne de fa yare bra na me nkyerɛ wo waduro me pa cha osa yare no obi bia na osa aye wo no mesrew osa ye yare bia yare boni osa wo so a obeka so obi atu waduro osa yare ene osa be obu atimi to nsuru nim obu atimi to brabo nim obu oso atimi to ahra wanim osa yekuro eye muawa wo mu di kuro beto yem enti me pa cha obi bia na wotie mia wo osa no mesrew ena wo osa aya mendi ye friend saying fruit wa gas wom ene e mai contain gas mendi obi bia na wo osa se akutu abrobe me pa cha eni ho kwan se odi obi bia na wo osa no enti mesrew because no se ene ma ni nyina no gas wom enti eni ho kwan se wo ye den odi wahu ayi enwura bi na esensan abe ho na efe ni aya no utimi enwanom because ye all said dro kase ye pam ena aburo tirinwi aye se abrofo tirinwi torokan ubetimi apebebre na wanoa na wonnom ne nkakra eno so ye all said dro enne no ye bekire edro spiritual doctor maba emi ma ne so gono ayemo no me pa chaw momra na yenchire moduro ene yare bia no me pa chew oka me wo ho aduro na ma kirew abusuya yetie mu an maybe she said body itching obu are no ho keka no ya eto me pa chew wanom nsonsonro eso nom nsonsonro wo change wo towel no obu ane ne towel na che obu ane towel no oburu mankoma Obruma nkomo se ajapaja no bi wa 10 years ni onsi ni tawoda on change ni tawoda on change ni sponge da
me pa chew change no ne pensunsunduro ye den enom se wonom onye saa niema we nyina na eguso ye wode a no akopɛ ye frɛ ne sempe wo bɛpɛ sempe yam fa bi sra na nyamedua wo bɛ yam nyamedua na de wo de afra petition na de asra aka wanna wa mo akudware no fa sra honam nyina na yam nyamedua ne bi ne fa fra nsuo ne nom why said ye won nyina ebeko anase brofi boom brofre green one no blend na nopa na nom ne empty stomach why so change otawo no na still now no de tia na tia na remedy na machire wo no na why fashion one so say henia oh etron henia me pa cho bibia na etwa yew heni me pa cho na no na ma ohua mu nsuo no aye bebre ananse are me pa cho eno no se ohua mu nsuo na aye bebre a omo ohua mu nsuo na aye bebre no mba akopɛ wagashi ahaban no apɛ asante kwadu wo bɛpɛ wagashi ahaban no apɛ asante kwadu unya asante kwadu a won se ye kwadu ne ye omumienu ye wo dotwo ene ye wasante kwadu na asante kwadu ne nkete no obennoa onnoa na wode ayeden wode aka wagashi ahaban ne ho na wonnom ne anopa na nwumre obi wonnom awia bo ana ne hwe anane agufom ayesa na enhye nkunan sa wotena trotu wanhwa na akoti seat no ti mesram omu a osene de ne ewo ni yamu ya no okay ni henia na won yam ani chese akro no wie dwi dro fasa won yare akro no wie so kri no de ne henia ne da ne yam henia ne da wo yam ne de mesra wonya ojama nyamedua nunum ojama nyamedua nunum ene mahogany so yase na wannoa na wonnom ne nkakra anase sempe unya sempe a na wannoa na wonnom ne nkakra se wode no na ohwuo mu ne da wa ya sedia obeyesa ne obibia na henia wo so ne nkwan so makomodew henia no na de a ochiri ne ekom wono no ochiri kom obibia na henia wo so no ena ema na asopofo no modeda amase aye ho no hasi ho tanka no eno no mo bepe ojama ene nkete ene pepre na wayam mo be yam ne bo so mo de kadu kakra bi atum o ba beda nwumre sei na no de ahye ho din ema do no ekulusu do no ebekulusu se de wa ma ye ni chembe ho no ebe ye single room why Kate, what's the candidiasis? Okay, me pacho obi bia na infection. Yeah, and you know we here a dram infection and antibiotics. Sa, inti pacho obi pe ujama any reject trufa. Na one no na wo nom ne nkakra so te ase wo nom obennom ebesiesie ho nyina ayi bibia fi ho spiritual doctor no say no ayi so de ne ho abeche wo se police adwuma no wagyan asiedu ese wo so ye herbalist ntino wo se say no police adwuma no ntino se wagyan duabo wo mu dodo to te ase ntino white so obi bia white ayew so te ase aya na white yare na yare bia yare bone pa eyewo a ema uni bi machia na yete se ayi match ne nyede ntino mesraw eno no obepe enkete wa na yede ye fro yin yede chi akoko ho yin obepe bi no ape ujama no di nunum kakra aka ho because white no infection esa yikuro na waya no da kakadu kakra bi atum anwumre no de ahye ho to de hye ho na
boko ebe yi bibia kosua ni nyina ebe yi ni nyina fe kosua na ya kye no obi wa na white is kosua ya kye indomie kosua a ya kye sa na ya na tie ebe yi ni nyina ye dai afiri ho ama bibia ye dai aye kama sa fashion one no say o person so te because na fuso. Okay, fashion one. You tete no you put you o'clock. Yeah, o'clock we. O'clock we. Obi bia na we furu bu ana na furu abubu egu ne kote so. Onhu ne kote. Obi wo no mo a be ma bi wo no mo a ogina wa wansi ne tirase a onhu ne kote. Oye be ma agise ya emema na o ma furu so no. Omo bia no wa de o mo tena konwa so. Enye se obi mbetwahe. Emema no mafuru so no se wo dware na wantena konwa so a wo betwa hwesisi ya because no wo koto ahoro wo hwe aho no ne wani su biri mo wo behu anu tie sifam se bom ro so tia se emema no mafuru so from ro so tia se ro glass so tia se omo ne from ro glass entia no omono aya mo mpa konwa mo mafuru so no mo mpa konwa nsi mo adware ye ho na mo ntena so na mo nware so de sa na ma hu fi obi a na fu so na konwa si na adware ye so de ya se metiwe mafuru nso me de konwa ekosi adware me akwakra enti mo mafuru so no mesre mo ye remedy na mo de konwa efi akonwa si adware ye ho na mo tim na mo dware mu na one time we furu so sa na bi a okoto awa atwitwu ohwo ase a enya dabi o won se obu an na furu so na onhu ne kote omo ma furu so no omo hu omo kote no aye o nti no enne no me be chere mo remedy amo be ye watin ai omo ma furu so na omo hu omo kote no eno no u dware a udi agoro utibesiwa mu wawu nti mesraw obepe anka etwade akese na editwi bucket no no ape brofre nwura no ni nwura na awo no no ape pa ye nwura obepe brofre nwura pa ye nwura e be ni cholesterol efi avocado nwura e be ni cholesterol efi ni peduem brada na esre brada se me no kureo so tiasie pa ye nwura no e ben ni cholesterol efi ni pedue ni mu lime so ben ni fat ni pacho akakaduro twitwa akakaduro ka ho wo betwitwa akakaduro aka ho me pacho eniema a wo de be ben ni fat no we di okroko ati di okoye na nadwin na fu na bo nanim na okonane na nadwin so tiase enti me pacho mo amafuru so no mo bepe ayi akakaduru ben fat efi ni peduem na esiesie wo yefun no obu asrade na wafuru so agya nam we wafuru so a no obu ono mo enam anadwe ye nam na sinanim obu an afra yakutu siputu so tiase no de crab so many pefuru eye kese because ye di aburo na eye crab ye di aburo na ye nti ma wafuru ehuhuru wafuru mo wafuru ye dohwe nti meso mo amafuru so no obepa kakaduro recipe ni na mede mamo no recipe no obi wa akohia oba ne wafuru be ma no so wafuru ebe da awirem enti minhyem na etetetetete ano ha ye so yes and no more fruits no more ba no more kekamu yes I no creme pacho o dia obi was our experience ne bia mesra we dia mesram o mo ba no more kekamu oh asema makai oh ya no what dey ti obi na fruits so a me pa achew ne ho bo kekamu ampa what dey ti obi na fruits so a ne ho sa challenge o chama ne beto wonom what dey ti obi na furu so a omo ho bo omo kikam papa agia ba wi ansa no aye sa no omo ye o sen na no ho adwo no buti atie eba o se sen
Omutia na wazijero the hold me tight. Aya no kure o. No kure wan so bia obi. E confirm. Ampa o. Wanye yire na so tell what me cow. Yeah, tell me what me cow. Tell me what me cow. Hwe unse na fusu ni sa oda oso no obre ohomete ti udi agro otimi cow obawie ni wakum obawie ni wakum what is it also be hwa ya so udi emese udi oso nwale akoso bi hwe ni wankasa no obepeje ni mu afiri oso no ni wawu no aye mere ya do ko ayi emergency oya no kure de unse me da ya da bia me ba unse no kure asem no me ka kira omo mafiri so no hwe omo kikam omo kikam o enti se o che omo mo ti company house no obi ate omo ya obi anim so ene oni kunu dai obi ate opa na se nyina ya tena compound house pe yenim di omo ye omo te obete obekikam sa ebo obo si miaminufu obo si miamehwa wayo ogbolo yi ahifa sa no oda no su wo sa ko miahwa no so yes ntino sa ne ma no ntino yo ogbolo a mesre ho remedy ya chiren yebi ebebe no fat me pacho ginger kakaduro paya enwura brofre nwura me pacho pe dry one no apɛ lime akɛseɛ na edi twi bucket no lime akɛseɛ na nka atwade akakaka no no apɛ bi no wanoa edruenu papa edruenu ebedruenu ama hu nyinaa yɛ dɛn agyew fom ɛna sɛ wonom na wo so titu macha na wagyan sɛ woyɛ na wo so titu macha na why day na wagyan why onom na wo so titu o your background betimi aye say onyem dia don't take it ba onyem dia wo betimi remedy we betimi aye den aye bi ebetwe wafu nyina ebenane osrad yin nyina cholesterol nyina obi wonom a enam na butu na furu so no eye srade nam na butu na furu no so na eye srade no de da obi baba so de enti de wo so no so yes what they feel about say remedy for odekua yeah ampafo ya kire odekua aduro sa me pa che eno no bepe nkete wa nunum ena ojama nwura ojama ekumkuru ojama so ya antibiotics wo be yam no de kakado kakra bi ahyem no odi ahyem fashim eno anu no ena ya no wanu nunum odekua ne wo so be no nunum ne achempo no atena tenam onu nunum na achempo anu atena tenam ana se onu nso ohye na de anka atwade agum ene ayi wa pepere so no ema ne so no esiesie mu ahemfie ni pa oba bi wo no mo na yi na ye se tongon chebe ho wo ye ya hurutum no dem sa me pa cho be pepere ene anka atwade na wanoa enso no ye wo mo na watenem esiesie ho kama pepere ekumukuro pa timesram aya munyu super pepere no why Babambacho kesiye no it's a family planning, natural family planning. Aya habawe ni seed no na habawe no ube ma no be me bi no anya low sperm count no ba ni so amemene bi na ne eggs no enye fertile habawe ni seed na awo no o memene ebi eno no custard seed eno na o memene ya ema wo enwo sanity. Oh, now person baba so o person baba ka no wajai
Why? Oh. Person. Yeah, and no person back here. And no. Aka 7 days now in Akoshi and now be me. So the aka just wait 7 days in now in Akoshi and no am me. No, so am me be. Sa night here. Okay. Papa na me bisa difference and kesino. Na se na unya ahaban na pe ni. Okay, unya ahaban ni dia ene ubetimi ayi akakadu ni lime no. Now the clubs aka ho. Ba ahaban ne ka ho a e ma ne ye faster. Because ni yi cholesterol so nyina efi unipadua ni men na ne srade ni nyinara. Nti ahaban no ene eduanim. Enye wofuru nko a ne betwe obi wonom a na obi wonom a mema bebre wonom a omafuru aye kesom nufu asa abobo. Omunufu asa abobo aye cheko si ayi na ntwi achacha. So tiase obi wonom a enye kese na waye nufu asa abobo aka ho. Ohia brazia. So tiase eno no eduanim. Nti ni wen remedy na machiro no enye se okoya wafuru nko a ne betwe edureniu esiesie so tiase ma bibia ye intact kama so tiase sanity obi wa question bibie mo ba chomo wo skinny uni question bia bisa so tiase woni ayin atiefuo tiase and remedy ya actually mo yare a mo mfa mo yare ne ma me pompe na mo frefre me so tiase mo yare a mo fa spiritual doctor me ba na mo de mo yare na ba so tiase first I see medicine for twins. Yeah, no your branding to acha wine. Yeah, and no twins no e free oba ne ho. Twins no e free oba ne honom because oba ne lay eggs bebre and we share fresh sperm sa etimi aye den aye nchi ne mesrawo wo ba akopɛ obrane atuata na wa blend aka be ye 1 week amu abu nsa na de ama wo yere na wo nom e mani flow yie oba se wo flow yie na ma otunkosu ya bebre yeah oba utimi flow yie no why you very fertile sa eno de obenya twins ni sisi ye sa nti oba na ye fertile no to so ma watopa ni mu nyehye oba na blending na yi no ne horo ne nom na to so wi ni hini no eni hini ema ube ma no entin ni mu tenetene sa obu a ni be ma na yete se nkuruma si ni tirazi aye se gongon do na ba se me de kwa wontafo sa Fashion one was waist pain. Yeah, waist pain sisi yare de ya usisi ya ya untimi mu atopa sam ya pa ntimi mesrawo obi bia na usisi wo ya no me pa cha obrane atuata no ananse chirituo ye wodua bu efe ni chirituo obeyam unimasa na de akosa asa unimasa na de akosa ena obrane atuata hini na odi obetimi anaache 20 ehini 20 hini saboni nkuma asasio asaboni mama me akai me nyumbi enuma last week me boy ma bon nyum ntina abusuya nyame adoma e beba out why na ma support me skinny best sponsor why me ne chata wale ni boy ntina on best sponsor eti mesram eno no ubetimi are so tiase obetimi are na ene na me wosisi yare yadro no de me ame no de me ntimi mechro wa ha ene no de body be insect ene de insect within 30 minutes be na wosisi yare ni nyina eko yeah maybe she say obu ni nsa ntimi flow ye yeah obu wonsa na ntimi flow ye obetimi a try your friend is saying yi obleni atuata no me pa cho blend ni bi ni nenom why na ekope ida nyamedua eni mahogany na wannoa na de kakadu ne hwentia to so
na one no na wo no so te ase na ya na ma no mo ye family planning no obu ni nsa na obu ono mu a oni bi me koda na wano maduro se de wo nyem eno so no wo ye saa de na ubu wo nsa ntimi inflow yie na moja ni bi akam ekamu so a na ebe ma fibroid yeah and I ya te di prekese pa ya no aprekese na wo no nom ne kakra oba wo te di prekese a oba wo di prekese siesie wa himfie ho pa and prevent you from cancer family planning we wo bia infection yeah I was side effect doctors for no kan kire mo I was side effect bebre eti ma wo ye cheko eti ma wo ye kese boning ma wo do de srade I was side effects omo kan kire mo papa mo kan kire wo mo kan ho won mo kan yeah I was side effect ebi wo ya ma wo mu nsa so ti ase ebi wo no na ma heat gina wo mu obi wo no a ma no mu bu fufu ntentem no bebre ye family planning ntini so ene ma ne wo bi wo no ma wo mu nsa so ti ase ebi wo no ma wo mu nsa ebi wo no mu a especially di omo bi wo no ma wo chichiro ma wo de ebi wo so ye de se omo de se mo ha yeah ebi wo mo de se mo ha ebi wo so no omo de ahyamase na wasin ukoshia yi a ne ekotito mu ayi asemu abusunya obi wa question bi rich ni na shika me pa cha mo questions no mo famra why Papa Bacho, I won't swear. So, person won't tafwa. ya person won't tafwa me pa cha obleni etu ata aka be 7 days amu abu wonsa na wa blend na wonom wo be nom a kopem se wo bedru ovulation na wajai wo be nom a kopem se wo bedru ovulation na wajai so ti ase eno na ma wo le x bebre nti wo le x bebre na ukunu atopa mu ye hede a ene definitely wo be nya ntafo sanity Papa Bacho, yeah, have your friend obrane to ebisi biad mu ati bi I just ebisi ya o ti bia ba why na me de a kirem Bacho. okay papa good evening good evening apom ti saying Mania do more than okay papa mpacho kotodwe yare no meaning say definitely be weight but yeah if sa weight ni ent me mba down probably wo ho a ebetimi ama sa kotodwe pain na kwa no ya draw ho no ma betimi ama kotodwe pain na ko ena obi wo no ma ne soro so nti bi wo no ma na weight abegina so nti ne say wo try remedy na ma kire no na wa pe 20 unya 20 a na wo di efom wisa aka ho na wo di aye okotodwe no ana se unya paya na bana na wa yam na wo di application aka ho na di asrasra okotodwe no eno na eye entimu adwuma sa okay yeah me pa cho afua o leaves ni nie leaves we na wo blend enom a ma wonya ntafo no obrani etu ata e very 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 powerful Me who be crown had. Canada de nya de abebe ho mu ni bi nti no ope bi ana omo de afiga na abrel na waye ne nkakra enti we no wo ye no na ukunu we ni hini no obi bia usisi ya wo ya me pa cha utimi de yeduawa na wawe obi bia usisi ya wo ya bua ne sisi mu aye hurodo to se kokko mesira wo ba wibi ena to osisi ya wo ya pa utimi yam na odi asa so ti ase na odi asa na ne matimi adan ena mo a ema na anidane ye wo mo so no obi won ma obi bu ne nsa na ya ase na ya ase rene me pacho be pekosua ene nsanfuo oba bia ni dane e wo so no obepekosua ene nsanfuo oba bia ni dane e wo so no obepekosua ne nsanfuo me pacho egg yoku ni pe na obeyi
What the best friends and fu anom anopa empty stomach. And na obi bia na wopa wo obi wo no mo a wopa wo onya awo wo yo ba na wopa wo na onya wo a me pa to ade we ya wo duro kase pa enwumre yi me papa ye na ba na me de chew me de achew free oba wopa wo kosua ene nsanfu eye awo duro kase pa obi wo no ani danne e wo ne so obu ni nsa na obu faso eni daniel ye yare bi ye ya eno na mokọ asofofo ne wa omoso wo de sperms ne eye no me pa chaw eni daniel na duro enye sperms na duro eye kosua ene ensanfu ai palm 1 eni me pa chokosua no ubeyi yoku ni pe ene de aye kosua no ubeyi yoku ni pe ene de aye obi bi eni daniel wo so ene ni daniel wo so ya na wa wo ho ye den o say da bi owo no an ne no aso de yese no de ayese no de ayese ekolom ene no aso de ayese baako mienu miensa enan me pa cho we ni ye noa so tiase wo noa o ye settings we no fresh one no no yi egg yolk no e dia friends fu no na wanom the fresh one with empty stomach wonum me 3 days ya wan kasa no wo the whole resource e be breme be o kase doctor o ye doctor se menhia sa ne tie ntino omo ewo anidane no mesro ubeyi etwere o eni ekatachie wo ye katachie family no katachie family no okay etwere okay wo so ka family ne ho family see your group you won say o kan yare na your baby awo ko and e tire no skinny ne sa tire yare no so yes skinny on na shika ne sa yare no o so yes and no class prefect no katachi enti no o be kan your baby e divert o ko omo na edi what say what to say now she can't say hey make us won't me so make us won't me say ale so Any I are son. Yama. What's in here? One answer, Yali. What's the fire? What the fire? What's one answer, Yali? What's a reable? We are not one thing. Tikoda. Yeah. A tray no. Your adia ye de essa. So yes, you have member friend me, or say met him in quageneme. And you were dear dear mechama moon, and ye noa, ye didn't serve one in noa. Ubi cuckoo. Now didn't serve one mankeni. Now the account. Mankeni granny cocoa yam. Ya, cocoa yam. And in serve one in Yebi. And now they becca home, annoa a chere a drone. And I say, no many pana. I think it's 7 days and I say, I really ba. It be our first day, and I said, ba. I'm a first day, 7 days, I said, ba. A done humidity. Into no a chere a drone, so son, and not so you want a drone into a bar, your bachelor. Or the baby good or ben numbi. Sir, you won't draw your day, ewa ha.
Tino, you will be beard any of doctors. Fat liver. Yeah, fat liver. Me pacho fat liver. Me pacho. Obepe in cloves, cinnamon, and a ginger. Okay. Any your friend say lime. Na one no. Na one no. Na fat liver no embeni fat ni nyina emfi u liver ne ho ene u kidneys ne ho ne nipa kidneys se ne boa ye den kidney yare ye wo pani wawu Ghana de ye breu oh yale bi wo no ma chew no wuti Ghana eku o saying that kidney anwedro me bra na me kan asem na wewu no yesi kidney ne ko no anwedro ya no adro ho nyamedua obi bia na kidney aye wo no nyamedua ne yi enwa onse enwa ewo nsuo yi blue bi wo ne ho eno ne yede no kidney aduro enwa nsuo na wo ne ho no nchese spiritual doctor ma bin pa o chese yare bia no when you consider when you fan yare on continue be bia nyamedua no nyupe nyamedua na no ape enwa ne hu nsuo blue no eno na obe no obepe bebre because di nsuo kakra bi ne beka na omo wo kidney problem no eno kwan so onum nsuo bebre because no o kidney no shut down wa pressure be gina so because nipa ye kidney no ne so ne ye nsuo so ye dwonso ye duane bibia no ane so ne so enti no se wo kidney problem ya enta num nsuo bebre wo ye sa de na e charge no I said car battery ewu na wo charge nti edi nyamedua no nti ne ye to adua ne se dua we de we nyamedua o because no ne ho odin osayare ankasa nti ne pacho kidney problem no obi bia wo kidney problem wo da dialysis so no you can try it emra wo da dialysis so nyina na wo ye remedy we obehu se afi no e best sustain you na o kidney na san boost back amount na Ghana de o kidney problem dia na o keka ko owuo mu because dialysis na ne bo ye den nti unya sa yare no na wabusua ni bidia due ena wo we nam bebre ati ma o kidney sen srade nam bu ono mu asrade nam awie so tia sen ye nipa ne ye nam deda na ye we nam nti ne mesram obi bia na wo we nam bebre na timi se o kidney why any petition intwabie same bottles and glasses church and sa no odin petition no wanom no anyinyo nanim so ti ase etimi ese o kidneys sanity okay tabusia question bi ene wode ya ne de musia so ti ase ene no ye ka se 1 hour penny. Okay, yeah, theatrical na twetwe ebu a wo ne to ase twetwe ne to ase ntin no eno no eno no uhia ye fere se 20 ehini ene ye fere ne se hwentia na wanoa na wo nom ne nkakra because no emma wuntin no twetwe ena ya omo to so no and I say I alien ye den ye tie ye wom so tia se turumutanka fo no ni na I alien do tie ye wom tim turumutanka fo na say alien ye den ye wom tim me pa turumutanka fo na maduraba enne no ne de bebia monkoda ho biem so tia se onse aya da bia meka me adoma chede ne ye de ache me so tia se ye de ache me kwa onse mbai ma me hwebuku bia mu ankeka me bia ankyerem so tia se ye de ache me ye natural gift ekita me enti mesra obi wa ne to ase twetwe no ne ho ntin twetwe no kokete so kura wona ukwadu ho no kwadu ne ho no ene pepere ne 20 aya noa ne nom eye wuntin ni mu adwuma why no ayam garlic no dia frankuto na dia sra woto ase no di bia sra woto ase no na aya monye exercise no say we say we exercise because yes are na gene
veins no nti no yare bia ya pa nti no mesrem na monye sa remedy ebeboa ama niema ayeden adane. Okay, but last thing, I am a na me nine atata, na baby atata no say nine is from no. Yeah, esoro no. Yeah, obi a otina faako echa na because no ansa na onase betata no ida se onyem anase wanya problem ewo wakoma ana wanya problem ewo liver saa niema ne manipa nan se yeden etata anase otina faako che anase wudi nchini bebre enti ne pa cho aya no cheke se niema no obi otina faako cha ena saa de ne yeden eye no eno obi o heart problem a etimi ye o saa. Okay, thank you. Okay. Me jai nchini dinchi Ebi wo hono ma watenka kofoma ebetumi boost no kakra. Ne chese u live do kofom so ti ase atenka ne kofom o se atenka kati jane ya obi bia na yin sa na yin o se okay matemame ne chese richi no gira so no oni yale bia wo ne ho a wo be ka kira mansan ne ya kire na duro wada ne bibi na bone who opposed it? Sad last term. Hey. Yeah, I think me bye brother I think coffee Jamie but why? Me ba bechro me pacho obi bia na ebia obu anu na tenka ekofom obi wo no mu a oni feelings so tin ase me pacho eno na ya manya ni bebre obi wo no mu a oni saade no ye wadro bia saade no obi wo no saade why adro bi na ye de that say ayin nhwere fo nsuo no ya no de o de ka wa no de a wan hwe a na yi yeah, Spanish flour. I want the yes, I don't know so for the no and namudi man. Spanish flour. No. What think our formula? What the cacre because so you see. Ache, nye. So Spanish flour, I don't know that one say. I don't know if what any demand. All the Spanish flour and no one no the man and all and one say all the Spanish flour Emma or bar or any better is here. Because on a man who ye the dead emania honey. So yes here. A man who ye the skin is true from deeper experience, Papa. Okay, me pacho deeper experience now can I brabe chidim. Yeah. And now who bet me the events avocado any a war avocado no per fresh one no now where ye now the honey kakra afra and also so no a mano a cosro. Yeah. Spanish flour ne dear and no ye secret ya na man for the adifo be and no one more the regas no. No, because again, am I no money can you want pen that? So I don't know Samuel I come on Facebook no or see it's true. I have tried some before and it work it. Or see a work pa Samuel I comment to Facebook so I try. Or see with Spanish fran or the yeah. Hey, and ye more near man at you. Ni oba ko fa se ma be o ne ko fa sa ase mi bai yeah baba enye beke o for near ma o mo de pese baba be kan sem sa Spanish flour baba yeah bi no de fry yogurt kra de mama obi won ma won no drink be ma bi won no drink and wom yes or no
fruit juice, no. Yes. I know the amount. Into the amount, I had to be a man be on a mama see. Oh, yeah, Spanish flour, the nipa be bread injected drink. Nipa be bread, me the injected. A me man now more fama falano. A diffudia me man, yes, Adian. A man on me stubborn. Sana mo de yawom. I constitution, I saw A Jamaican constitution. A Jamaican constitution. Yeah, and nipa bebre use Spanish flour. At the yes adian until ma bebre almost for a almost fall victim. Never didn't know I say no. A fine you to me, a Spanish flour. Into Kobe no be ma be there, you need to be very, very careful. So Spanish flour will move the say or the mount obedu no correct dear, a yet dead. Sad any be would Obua on a wine. Oh no, so what being who said dear or the way Chibeka for. Ain't no idea yet day. A war hunting so be my dear, you need to be extra careful. Aye, intine enone ade wo me pacho last question na ye pon ye bre na ye bre ye ba ya che Pacho, good evening. Good evening. Pacho, Akwala complaining of sore throat, like Marco Hospital, my baby, but anytime there maybe every month they are complaining of it. You are complaining what we sore throat and me pacho be pe lime na with honey na efamano and now say cinnamon. O yam cinnamon now they are fra cinnamon and cloves, no, they are fra honey. Now they man in kakra. Why? Okay. Okay. Martin. Okay. Marvin said 2 years ni. Lebi ane nensapopo. Osa nensapopo. Obu onu ma ne vein, obu onu ma na a sign of stroke. Osa ya mfa won. Sir, obu onu ma na Parkinson na either Parkinson or sign of stroke. Parkinson ne manipa e shiki. Yeah, enti me pacho yonsa epopo akosia what is saying akosia Spanish fry akosia wo yama Spanish fry ni bi edi ya na so the as enti no me pacho say uyo bi a enti no me pacho mai obepe turmeric wo a won sapopopo no obepe turmeric hwentia ena no ape yin 20 na one any prekese na onom na nkakra why na enjoy why. Last question me pacho ye pon why ehane ye ba ye nche ye wonwuma bebre edi ya na ye bre na nso ye ntini ye pon. Good evening. Me program no one say you collaborate sisi ya me yasa me disagree. Me pacho work hospital work with scan oma udompeni ebi enshifte obi wonu ma say aye wo ya o have severe pain ebi wana na grease na wo udompeni mu no arererewe enti dompeni na keka bobo so yes ade be ma severe pain. Ba okoye no matwa scanned o checking bones no bibia ye okay obi na ni bones no ebi ashifte eti ebi shifte etimi eye saade no enti na me pacho wakọ na o ma check wa na bibia ye okay dia na esese hospital aka say you okay dia you need spiritual help enti mesrawo oko hospital and dey asem no mo kan go twa wo sisi ni scanned chere wo bones no bibia ye settle Scan the omo twa. Yeah, and you need to esese okutwa scanned ehwe be ebi ani dompe no ebi a shifting so the asie obu aye wo na otimi etimi yesa enti mpacho okutwa scanned na omo enhwe dompe ni se bibia ye okay a
ansana metro dru bia na ma kire wadru. Why? Okay, so you say me Spanish fly ni bio. Samuel. And I just go pebi, go to be why? Yes. Okay. Okay. Good evening. Yeah, a negative energy. It means so attract a lot of negative energy. As I will cleanse you so no. If you say negative energy, no, Trebiana bibi baba yo. Trebia bibi baba yo or crane ebu or mouse signano. Intina as I say or cleanse so, obi also I would defeat account so no. Obu ani so no very very sensitive. Oni obi maybe I was so no, very very sensitive no yentafre or bass. Buana ni so ni very very sensitive. Na buana mo etimi happy sa. Why? Yeah, so we are one year be bread cleanse here. Until you need in your case now or no yama show or no yama show no. Me prefer say we be spirituality be now on share what is going on. When we do chat no, on check what is going on for you. Why? Okay, thank you. Yeah. Okay. Opening. And council. I'm from Pacho. My problem Kagrana said, my baby over now. Also, na I said, the name Kikano. Na opposite any. Yeah. As I was stresses, and I say, I'm born Payana. Ya Nenidia no Nekekano. Ya Nenimudia Nina Yenehine. Okay. Yeah. It's no be all no more. Ne a yaria and a yenebu abonsam yari to me, yes, sir. When you would be any Bekikobo bit tin otit and someone be a me good name. Otitin ani mahwe megu nanim ebi wa wo say it ni yes ade no. Okay. So otitin ani mo nsa wa bi gugu nanim obi wa nanim na ye peme e yo say enti ese se wotake sa ade no. Okay. Okay. Bia. Okay. Enti no onko pe sempe. Obe pe sempe. Ahaba me fe ne sempe. Obe yam sempe ne nchire na odi asra nanim no. Why? Okay. Every day bia no the best or the sra because sempe na antibiotics wom so to yasem na wa ye we or ye we na or ye we na ompe antibiotics enom. Okay. Why? And now omo wa lata sem na bi e fe no kokrodoma lata sem na bi o lata sem na black tum e fe no kokrodoma onko pe bi na onfa nware ebeko oni Ghana ntino okay nti oni Ghana obetimi ape na wo dia email no why actually ya bi ono mo e o say yare ne sa na ye wo na ma na wuti hu na wuti wanim terebia ne ye de sa de no onkrofo bi ye de sa de na ye wom e ma akora ntimi nko ye adwuma yeah buan me ma onko ye adwuma o say yare ne sa na ye wanim dua no ubeko hospital anum nuro nyina enkoda sia na ya na etie nti no onye saade no na onfa kusua empra nanim na onfa nkohwe nkwantanan so why ida junction ana ekwan mu se obo yare bia bonsam yare bia danie why okay let me do for my dad okay Martin Next question. Patwa ye pon anesa. Obi any question bi emu dia ye di nyame jam. Nyame ya dom no. Good evening. My friend Collins, Kumasi. Ocha Thursday. Oh, she local chief meeting. No no to platform no so. Yes mo. Yeah, Collins meet you why?
Papa, the teacher said, "No, I contact so I'll bridge and I'm a normal, but I say, my Lucy some contact in Ah, no, more ya then. Ama before. Now, no more business. Okay. Yeah, it's you. My Lucy contact in an answer, you know. And no my labor from Sam. Yeah, Ebia, you need US Ebia now, the Abia account, maybe any ballot could be the watch, Ebiana, monitoring spirit to be near you, sir, intimate pacho, seek spiritual advice. Why? Now, we young to show on Caribbean, Mushabri, near the Ecoso. Why? Papa. Okay, Matthew, Namin count. Next question. Yeah, Poma and why? Abusia. Yes. Good evening. Good evening. Okay. The patcho, a friend is saying, would they be here by work a crack every day for chair? Is answered my year of your kind of some crowd. Dubai, a but your catch him send it, and then what China made this and Beba. But I will say, and you marry my home, but in the message send me a friend, but my friend be a messan come. So, who I know about Antony Fishim, so Tiasi. When me bomb pie, me yen pie ball and pie bar, one shall aim milky. A telebi and only Pacona or Yadi and amount no tone daraga. So Tiasi. Intinueno. Sase o seek spiritual advice na onipa kona wo de ade na akoma no ye gini din na ehwemu ma wo sade na o ya mpa na so wo to ndareka why ti we ne ye kase ye de ye empire bo wa ha ye de asembeba so ti asie why okay then thank you yeah next person good evening mami apom ti saying Mati nyame so nhyira wo. Amen, Daddy. Daddy, we wada o ma oba. E ko be 2 months ni na, me bi ni mu nyina block o ye. E started to say kata no. Okay. Nti me ko toto enro di congestant ni ade na me no ya still na me dey hospital. Ti o ma me ko twa x-ray e no mo say sinus. Okay. Now, mommy antibiotics in the boya, no mommy bra, me the become in daddy. Still, na me, you know, it's me on blocking. Tinami name say be a drug, Bible, I met me the outside. May him a batisabel. Yeah, netimates in the flanks. Wo team to bet me di a champon. Any num aso. Why? Now one no cinnamon. Any clubs. Okay. Any anke trade na wo nom. Wo be nom ne warm, be nom ne hye kakra. Why? Daddy me also met me ano. Oh also dia wo be yi anke trade na fim. Yeah, also be yi anke trade na fim. Ne payi eno anke trade. Onno a onnom na wa pe rob, na wa tia to insuo hye na wo heli. Vapor na call him. Yes. Why? Daddy me patch you. Okay, Martin. Let me count. Na a champon no ni we na wo se me no numu no. Me den na me bia so. Wo be yam wo be posane mienu nyina bom no wachi agu atere so na obi di agu hnim. Why? Daddy me patch you, Martin. Okay, Martin. Martin. Nyame count ho so. Why? Amen, Daddy. Okay. Yeah, I think so, sir. Yeah, Breno, I am brain. Yeah, the movie see her. I say, yeah, the hello. Hello, Daddy Pacho. Good evening. Good evening. I say, yeah, the madam, mammy, holding pa. Good evening. Maybe myself, na me day 2 and you kakra. May
Yeah, hairdresser, makeup, Tanya, but it's a human perform. Yeah, I come from my menstrual say who need this spiritual help into say oba anase or spiritualist be or contacting na or hwehwe niema the reason why a dear adwuma na kofom so ti ase ba lock bi abadwuma nim and now how be bawso so ti ase why Daddy, now qua media qua sorry to say. Minim de minye bi ti ba jonka wo wonye fa. yeah ye wo chichamanti why Aso wonye fa. chichamanti e won Sawam Road. Okay. Matimami. Then what's your number in the over you? Me pick your number, me for one of them. Mati, no problem. Why? Okay. Yes. Mati. Daddy, good evening. Good evening. Daddy, very about your. Maybe I'm a show pan. I'm a chibi na me. Okay. I saw you back here. And I know how about see me. Okay. And Daddy, me madam me nya. I perceive again. I'm sorry. I perceive back. Oh, you are welcome. Tina my journey life. Mati, you are welcome. Why? Anything be na mo be ready na mo betimi aba. Why? Okay, Mati, na me nka ho so. Okay. Yeah, my number e wo honom nti no okoba you have my number wo honom no afa. Why? Okay, any ye jinani Spanish flower so yes. Edi apon. So yes. Ni ye de wo airpon. Pase ye adom nyame ne bofo pani ntutu bibia na mo nsi yomfo bibia mfri adom nkwadom. So yes. Ah. Ija me no akasa wa hai. Na se de me frɛ no me manya. Tino mesra koto Spanish flower ni bi na ekoda why koto Spanish flower ni bi na ekoda abusiafo basa yi adom nyame nka obibia wono ntu bibia na wonsiye Facebook and TikTok odoma nkoma nshiro bibia mo amano metena so ene dey basa yi adom nyame nka mo ho na ontutuma na wonsiye ade bia mo hwehwe bi odoma nkoma mfa ndom me yi mpa yese ensimu yie na ensimu kra yie tumi bia ne mu bedi esie bia basa yi adom nyame ni se tumi ni eni esie sira wodoma nkoma ma mo se mu kom nketesun de be yesan musuo obonemfo ne hyehyeye odoma nkoma mpamfiri mo so na won pagya ne nsa e wo mabrabo so na ma eniema endane mam abusiafo makram dasene ye besen hia stay blessed. Amen.